nawe ni kubyemera ngo kuba Congo yagaze igitero kiremereye cyane izanye abakomando bo muri Black Snakes cyangwa se Saipan Noir bakazana na Ibu Force bagafatanya bakagaba igitero kuri 23 yari yafashe Mikenge bakarangiza bayirukanye imbimbiko amasaha atageze kuri 48 23 bakayirimbisha hari heza ariko turahavuye bakayirukankana bakivana muri ibyo bice ngo FARDC yakoze ikosa igomba gusabira imbabazi mbwira byandike muri comment ibyo FARDC yakoze nibyo cyangwa koko yibeshye utese byagenze gute Ibu Force Black Snakes ndetse n'abarwanyi b'abakomando batutse muri Colombia bahuje imbaraga zidasanzwe bakora igitero yala nibwo bwa mbere igitero nk'iki cy'FARDC yagikora ni igitero cy'inkubirane gihurije hamwe uburyo budasanzwe strategie ku mirongo imbere ku rugamba Uwitwa General Gire niwe muyobozi waruyoboye operation yanyuze mu gice cyegereye neza Prezero ni Gilles Kaseleka hanyuma akabamo nanone undi muyobozi wa gisirikari waruyoboye ibyitwa drone cyangwa se inite yagenzwaga ibijyanye na drone n'umuzungu Alexi ibyo turaza kubigarukaho uko zagenze uko operation bayikoze neza uko zakabaye ariko nimba ari operation ikomeye yigeze yabakutaka bwa leta ya Congo muri iyi ntambara uzange cyangwa se uzemere ndavuze ngo olingate ni operation kandi komande zombi mu 23 na FARDC nta ruhande rwigeze rworoha muri iyo operation gusa nyine ubwo ukomeye n'uyifite uyu mwanya tuvugana ndavuga Mikenge ndaje tugaruke kuri operation gufata ya Mikenge yakozwe na FARDC kuri 23 yatangiye kuririmba insinzi ko agiye kurikiza na Prezero indirimbo ikaba yahise ihinduka gahinda bitewe no gutakaza abasikari n'ibikoresho Prezero gasoma ko ya FARDC ndaje mbikubwire kamwe ku kandi uko byagenze ndetse n'umusaruro wavuyemo muri rusange uko byagenze izabayemo nyirizina hanyuma usibye ivyo FARDC yemeje ko igiye gukomezanwa n'ahandi mu bindi bice tunabyikagabamwo igitero gikomeye izabereye mu gace ka Prezero hafi ya Rwinsankuku aha FARDC Mbaisibona icyerekezo igomba kunyuramo izamuka mu gice cy'Iburasirazuba kugana ruguru mu cyerekezo cya Ruhinja ubwo ni hafi gato ya gace ka Twangiza ngo agiye komeza urugamba rutorose kandi abakomando barateguwe ariko abasirikare bose bazanywe koko tuvugisha ukuri baraba gufata minembwe gusa wa Ма Канини operation nyirizina igiye gutangira mu yindi bice kugeza Katogota Kamanyola ndetse na Bukavu mvuze Katogota hari ibikorwa bya gisirikare bya 23 byashyizwe abakomando benshi bapakuruwe muri Kamanyola bazanwa Katogota ndakubwira impamvu yazo hari icyombo kimwe bumvishe cy'umwe wa koloneli ba FARDC cyumvirijwe na 23 ngwamenya deal bafite ibyaje gutuma 23 ishyiraho umurongo cyangwa se urukuta ntarengwa kuri FARDC niyo bazamutse bahanganireyo kuri ugiye kwambikana ndaje navyo mbikubwira uko byagenze hanyuma Masisi abazalendo na FARDC muri Rubaya ngo bagomba kugeramo nakabuza na gutangira bano basirikali baje bafite imbaraga ngo ziremereye kandi bavyiyemeje mu buryo bwa nyabyo FARDC na 23 bagiye guhondanira ndani muri Rubaya vatombe Rubaya igomba kujya moko ya FARDC mu ya 23 bari kurwanira mu kaye gace urabimenya ndetse uyu munsi tariki 10 uko urugamba rwagenze nuko rurimo rukomeje kujya kimire ndabikubwira inyongera abasirikari yaje nayo urayimenya ndetse nyirizina izi drone ziyotangiye gukoreshwa muri kino cyerekezo yakiva mu Jaruguru cyo gutera igihombo gikomeye kuri 23 cyangwa se bakazimena bagahita bahindukira na FARDC bakayicurika bayerekeza muri Warikare nimba 23 bigaragaje imbaraga zidasanzwe kuri FARDC na wazalendo M23 binyuze muri Human Rights Watch bayishinje ndavuga Human Rights Watch yashinje M23 bikorwa cyane bibi bizakore muri kiva mu Jaruguru kiva Majyepfo kwinjiza abana mu gisirikari ku ngufu ndetse n'ubwicanyi budasanzwe ubusahuzi byose muri raporo ya Human Rights Watch kuri M23 n'ubwo raporo nayo yagiye itunga gatoki ku gihugu cy'u Rwanda ariko nagarutse kuri FARDC bavuga byinshi bitameze neza muri Congo ndetse izi ngabo nazo zishinjwe za kuri buno butaka yitwa Tshisekedi Chilombo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubu tuvugana ari Kairo kwa Bwana RCC aho yagiye gusura Perezida wa Misiri ngo baganire ku bijyanye n'ubufatanye bw'ibihugu zombi amakuru aho yari akaba ari uko Congo na Misiri bagiye gufatanya mu buryo bukomeye cyane bw'amahoro ariko kandi Misiri nka kimwe mu bihugu bikomeye cyane byo muri Afrika gushobora ko agiye gutangira kuba supporters w'ibikoresho bya gisirikari kuri Congo
ibyo ushobora kutaraza kubyemera, ariko ndaza kugusomera ibyavuzwe n'ibitangazamakuru uramenya byinshi. Ngewe Rumungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo kamwe ku kandi kubiri kuvugwa tubijyemo duhereye imuzi n'imuzingo tumenye ngihatsi iki byose uko bizakabaye. Ngo ikaze yego ndabikoze tuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Maze unyemereye duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugiye gukura agatebe tukicara tugatuza tugasobanukirwa izo operasiyo zose ko zagenze ndetse n'uburyo M23 bayivanye mu gace yigaruriye irimaze igihe kinini itakagenzura babyinyikiye batihwa. Tumaze kwirukana FARDC birukanse ibikoresho twabambuye abandi twafashiriza mu matekwa ndetse ibirindo byabo tubirimo nk'abavuga ko nyine batazongera kuvamo, ariko bikaba byahinduye isura. Reka tubikore. Kuva tariki 7 ushyira tariki 8 nhavuzwe ibitero byinshi bya gisirikare ku buryo budasanzwe. Tariki 8 nyirizina niho drones bivuga ko zatutse kuri M23 zagabwe mu cyerekezo cya Mikenge kuri position za FARDC, ngariko no ku bice bituranye n'izo position by'abasivile bitera impfu z'abaturage abandi barakomereka muri izo zerekezo, ariko na position za FARDC zikorwamo nubwo nta mibare yatangajwe abasirikare ba FARDC bakomerekeye n'abahapfiriye, ariko nabo ntago ari bakeya. Birumvikana nyine nka twone ijikaga bwitse muri position irimo abasirikare ntago abura abakomereka ntabura n'abapfa. Ibyo ngibyo ni ibintu bizumvikana mu buryo bwumvikana. Iyi operation cyangwa se igitero cy'indege ya drone cyakurikiwe n'ibitero zo ku butaka, aho FARDC bahanganye na M23 ituruka indani muri Minembwe mu zerekezo bine nk'uko Rugabo yaje gusobanura neza uburyo bagavye kino gitero kuri FARDC. Byaje kurangira FARDC bayivanye mu gice cya Mikenge, ngo ni igice cy'amajyaruguru ya Minembwe, basa n'abayiherukanira mu cyerekezo cya Rwinsankuku ndetse no mu gice kigana muri Poezelo, nkugaragaza neza yuko bazanye imbaraga zidasanzwe kuri FARDC, kuri yo FARDC ashobora gupfa guhagarara imbere ya Ма Канини. Nibyo FARDC bese bagiye inyuma, ariko ibyo kimara kumenyekana neza ko bigenze gutyo hatanzwe impuruza kuri les réseaux sociaux. Abaturage benshi abazalindo namwe asikiri ba FARDC bavuze ko banza kagasuzuguruka M23 atazira RDF, bati ibingibi ntabwo dushobora kuzihanganira. Bahita bamagara Kinshasa kuri Etat Major bati ko badushotoye bakaturasa bakatuvanye mu birindiro bakoresha imbaraga za rutura, twebwe mukamutadwa order yo kurwana bimeze bite? Babaye gusa nk'ababivugaho gake gusa ngo birebere. Lieutenant Jules Mbanza Mwilambwe yisamagara umuyobozi wa Legion 33 ya gisirikari ati nubwo urakicaye ati ntegereje order yawe, itegeko rifite kuri ibyo aribyo byose. Direct Kalingi hayisaguruka ubwato bubiri bupakiye abasirikare ndetse n'ibikoresho. Ubwato bubiri bwaje bushoriranye bugira baraka. Makuru yemeze ko abasirikari bari barimo abo muri Serpent Noire cyangwa se Black Snakes wa mutwe udasanzwe mushya wa kisirikare cy'Urugamba, hakabamo Ibuforce ndetse hakabamo n'abacanshuro bagera kuri 50, nubwo ku munsi w'ejo yavuzwe 30, ariko amakuru nakiri yavuga ko abasirikare 50 b'abacanshuro bari mu buryo butatu bukurikira. Abacanshuro nyirizina barimo abo muri Colombia bazwi nka Blackwater bo kwa Elke Prince. Abangaba bakaba babi bafite imirimo itandukanye tugiye kuza kwigaruka mu kanya uko bakoze iyo operation muri kara karere. Cyari gitero giteguye ku buryo iguraga umuhanga ku buryo M23 usibye no kuyigora ntacyo agombaga gukora kuri FARDC habe na gito. Hanyuma hakabamo niyi Serpent Noire, hakabamo ndetse n'abangaba bitwa Ibuforce. Abangabo nibo baje bonyine, nta wundi mu basirikari uvanzemo waje. Muri make haje intoranwa gusa. Imibare yabo bose hamwe barabasirikari 1100 nkuko amakuru azemeza. Ubwato bwari bunini, mwe bwazanaga 600 ubundi buzana 500, ariko amakuru akemeza ko hari ubwa gatatu bwaje bufite ibikoresho nkuko mwagiye kujya kwitangazamakuru bitandukanye byagiye bivyandika. Gusa iyi mibare y'abasirikari bamwe bongeye kwishidikanya bati asirikari 1100 bose ari bazaniwe Minembwe kwere, kingi nagumwa murimo gukabiriza ibintu. Gusa nanjye ntabwo ndajya kubimirwa imibare itavuzwe, reka mvugiye
abasirikare bakigumira kuza bazanywe tariki 8 ku masaha y'umugoroba ku isaha y'isa 3 z'ijoro bari bageze Baraka. Ntabwo bigeze batinda Baraka kuko n'abakomando bagomba kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bahise burira ivyatata imodoka bya gisirikare birabazamuka bibageza muri Fizi. Bavuye Fizi bamwe bagenda n'amaguru ariko indani muri Fizi centre bamwe mu basirikare barahasigara mbaza bandi bahasigaye. Basirikare bo muri Blackwater bari kumwe n'abagenzi babo bo muri Ukraine batandatu nibo basigaye muri Fizi, ariko muri basirikare 50 hasigaye 24 n'abasirikare batandatu guhasigara bose hamwe ari 30 indani muri Fizi. Bahise bubaka icyo witwa kita control room yihuse cyane, yanyindi bita mobile control rooms cyangwa se bya byumba bigiye nk'ura drone ariko byimukanwa. Bahise byubaka muri position y'igisirikare muri Fizi byihuse cyane ku masaha y'isa 9 za mu gitondo tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu ku munsi w'ejo hashize. Iyi position cyangwa se iyi control room yarangije kuba installé. Muzi abandi nabo bari barangije kugera indani mu cyerekezo cya Musambia, Lukenia ndetse n'agace ka Poezero. Abasirikare benshi bagezeyo baturutse muri iyo position yo muri Fizi. Hanyuma bakigera muri iyo yekezo ntago bahise batangiza imirwano kuri iyo saha ya ni mu gitondo kare. Ahubwo nk'ubu zibuka ku munsi w'ejo bakubwiye ko imirwano yatangiye kwa kwise saa 2 ntubyibutse iye gutinda byibutse. Rero abasirikari ba FARDC ndetse n'abambari babo bakigera muri zo zerekezo babanje gukora n'inama nabo bahasanze uriyo giye gukora operation ikomeye. Hari amakuru ntekeza ko ahuye nayo kuri les sociaux avuga ko M23 ikimara gutera kwa muri FARDC Mikenge hagaragaye imbunda nini za rutura zavaga Pwezero nisanga bari kuzimanura bazerekeza Baraka bari kuziyungisha ngema ko tazazifata. Amakuru wari yabonye byanga bizakunda nibyo hari imbunda nini zagaragaye zituruka Pwezero zimanuka yasa nk'izerekeza muri Musambia. Mbaza ngo iyihe mpamvu yabiteye. Amakuru aremeza yuko muri Pwezero bashaka kwagira urubuga rw'imitegurire y'intambara apana kwagira urubuga rw'intambara. Ibi bintu ibintu bitandukanye. Lié de stratégique cyangwa agace k'ingenzi cyane ku rugamba ntago aba ari lié de bataille, ntago kabari ko gace k'intambara. Iyo mujye muzumvizo ndimi z'urugamba. Aka gace bafashe Pwezero bashatse kukagira agace gahurizwamo amanyanga cyangwa se ubuhanga bwa gisirikari ndetse no kwavana icyo twakita ubumenyi bugiye gukoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu gihe Charles de Bataille bagomba kuzigiza hirya yako gace bitewe n'iki. Muri ibyo byerekezo bashyizemo radari ngufi za radari zishyirwa ku modoka, bashyiramo ndetse n'uburyo bwo gukurikirana bakoresheje icyo twakita signal, bazanye icyo twa GPS jama bayishyize indani aho ngaho muri Pwezero. Hanyuma abandi basirikare bigabamo ibice bitatu. Urugamba barurwanye mu buryo bwa gikomando, ari nabyo byatunguye abantu benshi bati niba FARDC kurwana gutya bitandukanye ko rwanaga mbere. Agiye FARDC ntagrafata Bukavu ndetse na Goma, niko bamwe bibwiraga mu mitima. Byagenze gute rero? Ku isaha y'isa 2 koko nkuko zavuzwe ku itangazamakuru ndetse kuri rezo sosiyo ku munsi wa tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu saa 2 za mu gitondo, abasikari bari bigabye mu byerekezo bitatu. Icyerekezo kigana Kalingi ubwo ni imbere gato y'agace kagana muri Bidego winjira muri Minembwe n'agace kaginyuma muri Musambia. Kalingi yahereye murabizi hafi ya Ilundu n'abasikari benshi ba Ibu Force binjiriye. Kubera iki Kalingi yari ingenzi? Iyi Kalingi n'agace k'ingenzi kuko harimo agace gasa nk'itaba ribogamiye mu cyerekezo kigana mu ishyamba rya Musambia na Lukenia, ariko hakaba harimo agasozi ushobora gutereka imbunda ukarasana none muri Kakenge, kandi Kakenge iri muri majyepfo ya Minembwe. Aka gace gahinduka strategique cyane kuko ari nk'irembo rigana ku kibuga cy'indege cya Kaziba. Ku buryo umuntu ashaka gutera Kaziba ari muri Kalingi bimworoheye cyane. Ibu Force bahise bahagera batangira gushinga y'ibirindo no guhangana na M23. Hanyuma abandi basikari barimo Black Snakes cyangwa se Serpent Noir bo muri FARDC hakaba ndetse n'abacanshuro bakeya bahise bazamuka bagaba igitero ku mudugudu witwa Kakenge. Wibuke bari kurwana muri Mikenge ariko ari umudugudu witwa Kakenge. Iyi Kakenge ni nk'irembo rigari ryinjira muri Mikenge ariko bavadamo n'inzira imanuka ikajya muri Bidegu ikazamuka ijya mu gice cya Rwisankuku. Ndagira ngo ubwo kuzumva abasikari ba FARDC bo muri iyo mitwe nkubwiye ndetse n'abacanshuro bagabye igitero ejo ku isaha 5. Amakuru yatangiye kwirakwira kuri rezo sosiyo natwe twakubwiye mu masomo mugoroba ko zavuzwe. Agace ka Kakenge kari karangiye kujya mu maboko ya FARDC kimwe n'agace ka Kalingi kari karangiye kujya mu maboko ya FARDC.
hasigaye mu Mikenge yose nyirizina. Imirwano bivuga ko yakomeje bakoresheje uburyo bwabo bw'urugamba. Ku isaha y'isa 5 n'igice za tariki 9 z'ijoro nibwo indege za drone 6 zagaragaye mu kirere cya Mikenge. Hari position 3 za M23 bari bashinze, hari position za FARDC ndetse n'igice kigana Rwisankuku muri bashyizeho imbunda za rutura. Bagiye gutungwa n'indege za drone za KT6. Izi ndege zifite ibisasu biremereye cyane zageze muri ibyo byerekezo no hasi ngo pi. Position za M23 zisa zicumba, bahita bavuga ati twinjiriwe. Bahita bashyiraho imbunda zabo za rutura zo gukurikirana ibyo mu kirere, ariko kuko hari amasaha y'ijoro birabagora cyane guhangana n'izi drone. Habe nimwe bamanuye, ahubwo amakuru akavuga yuko abagenzwaga izi drone bari muri Fizi, ariko kandi nanone aribo bakira amakuru na coordonnées zaho izo ndege ziri kurasa. Abari kuri Poezero babasikiriye muri Poezero kuri ya modoka ifite radar ngufi no bakurikirana neza indege zabo z'ubutasi zigenda zibwira bari kuri Richard Bataye cyangwa se ku mirongo imbere ku rugamba ahantu umwanzi aherereye. Muri make yoreje drone zigaye bitero, ariko n'utundi drone dutoya tugenda dufata amashusho dufite za night vision zageze amakuru. Urugamba rwarwanywe nijoro. Urugamba rwo gufata Mikenge rwabaye mu masaha y'igicuku nijoro ijoro rinishye, igicuku cyinishye niho FARDC n'abambari bayo bagabyitera kuri 23. Hanyuma bahise bagota icyarimwe, bagotera hamwe agace Kakenge bamaze kugafata banyura Grisankuku, bakwita M23 twirwe n'abari bariyo, bahita bazenguruka agace kagana ruguru ya Mikenge, abandi baturuka epfo. M23 yumva umututu w'imbundu gutukana hose, babaye nkawe kurwana kuri ya mirongo. Nimba urugamba rwa mbere rukomeye ni shene y'abasirikare. Ibi ngibi ababaye abasirikare murabizi mubyita don't let others to be there, cyose ntimwemera abandi kuza kubanyuramo ngo babe aho muvuye. Ni umurongo umeze nk'ishene cyangwa se nk'umunyururu, ngo niho bagiye barasa bazengurutse duce, kandi bakarasa badavuga ngo tukurasa kanaka, bari kwitera intambwe bigira imbere, ariko no hejuru drone zigusuka amasasu. Ibyo byaje guterwa M23 ihitamo kwirukanka. Hari imodoka yakurikiranaga abantu basekeri ba FARDC yari ifite ikoranabuhanga rigenda rikurikirana ibizombo zabo ndetse gatanga n'amakuru ku bakomanda bo muri iyi mitwe. Amakuru akemeza yuko bamwe masekeri 8 ba FARDC bafite imbunda zifite za night visions kandi zifite za silencer, bahise binjira neza mu cyerekezo twakita nk'umutima wa Mikenge, aho FARDC yari yavanwe nyirizina muri cya kigo cyabo cya gisirikari, aho M23 yatangaje ko yigaruriyemo intwaro nyinshi. Batangira kubona ayo 23 amasasa ari kuwagwamo. Batizitwe turi kurasana, bati oya, bati umwanzi tugeze gno. Bahita biruka agace bakavamo gutyo. FARDC mu masaha gitondo dore byatangajwe. Ikindi cyama kwitwa Tazama RDC info banditse bagira bati byatwaye amasaha ari munsi ya 48 gusa kugira ngo umutwe ukomeye w'ingabo zidasanzwe za FARDC uzwi cyane nka Ibu Force kandi ufatwa nk'ibirindiro za nyuma cyangwa se nk'ingabo za nyuma za Congo ishyikiwe n'indi mitwe yende maze kugwira haruguru, wongeye urazamuka uzamura ibendera rya Congo muri Mikenge, Kakenge na Kalingi. Kuri Tazama aya makuru ahasanga bakomeza bagira bati muzukuri nyuma yuko ihuro ryatwirwa niho M23 rishyikiwe n'indege zitajya pilote bavuga ko ari iz'u Rwanda ngo ifashe umujyi wa Mikenge mu gitondo cyo kuwa mbere cyo 8 Kamena 2026 saa 9 n'igice za mu gitondo kuri uyu wa gatatu tariki 10 Kamena 2026. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zimaze kwigarurira burundu Mikenge, Kakenge na Kalingi, uduce dufite akamaro kanini mu misozi miremire yo mu gace ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya ni amagambo nyirizina aturuka mu gitangazamakuru cya Congo cyiswe Tazama, ariko n'ibindi binyamakuru byinshi na réseaux sociaux. Saa 9 n'igice y'amasaha n'ubundi urugamba rwaberaga byimaze kugaragara neza kagace kose bakigaruriye ku isaha saa 11 yari ikidiho cyangwa se cyari kinimba muri FARDC, ntabwo byita kinimba dombolo ya solo. Bishimira cyane kagace kose bakigaruriye maze kwirukana mu 23 amasaha ageze kuri 48. Kubera iki kafashwe n'ubundi mu masaha y'urukerera tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu tariki 10 mu masaha y'urukerera baramaze kwigarurira. Ubaze neza n'amasaha hari hagati ya 38 na 40 agace kose bamaze kukigarurira nta 48 arimo. Ibigaragaza neza uburyo FARDC yateguye cyane kino gitero mu mbaraga zasanzwe. Bati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zimaze kwigarurira burundu Mikenge, Kakenge, Kalingi, uduce hanini two mu misozi miremire ya Fizi
mu ntara Kivu y'Amajyepfo barimo kwagenzura mu buryo bwuzuye. Abaturage benshi baganiriye aho hantu bavuga ko bamwe mu bagize itsinda rya twirwaneho M23 bahise bimukira mu yindi myanya hirya y'ako gace. Ikinyamakuru yo mu gace akavuga ko hari akajagari muri M23 naho twirwaneho nubwo aya makuru atashoboye kwemezwa ku buryo bwuzuye. Ako kajagari kari guterwa nk'iki kutumvikana buretse mbere yuko igitero kiba muri Mikenge giturutse Minembwe ndetse indoge zaturukaga hirya ya Mikenge ngo ngo uturutse ntibenda bigenzwa na M23 Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se Kivu y'Amajyepfo nka za Bukavu. Amakuru avuga yuko mbere yaho nubundi abari muri Minembwe ngo atari barimo kumvikana. Ibyo warabyumvishe ndetse bamwe batangaza yuko ari twirwaneho na M23 ari gushyira hamwe, bamwe bashaka kuramika intwaro hasi ngo bihereze FARDC, abandi nabo bashaka kurwana. Rero bivuze ngo uruhande rwatangiye imirwano rwa M23 runyuranye na bamwe bo muri twirwaneho. Kuba rero batsindwa urwo rugamba kongera gusubizwa inyuma kandi bamaze gutakaza cyane, bivuga ko ibyo biramutse byari byabayeho mbere nubwo Rugabo yabihakanye, ariko biramutse vyarukurika vyari byabayeho mbere byo guhangana maze akaboneka gutsindwa mu nyuma urugamba rwabaye. Namwe murabyumva uburyo byahita bizara akavuyo gakomeye indani muri iyi mitwe M23 ndetse na twirwaneho, ugutumvikana kwahita kuba gushya. Bamwe bashinja bagenzi babo ko kuba bagenzi babo bapfuye, kuba igihombo kibonetse bizatewe nuko bamwe banze ko bishye mu biganza bya FARDC ngo bigiyo bigiye. Byuka ko mu Banyamurenge ntago barimo guhuza, haba bari kuri bataye, haba ndetse n'abari hirya no hino muri diaspora, yewe no muri Congo bwaho ntago bahuriza hamwe ku by'urugamba rukorera muri Congo. Bamwe bitwa akagara bagaragara neza ko bashyigikiye leta ya Congo ko ibyiri gukora ari byo bagomba kurwanya, bavuga ko u Rwanda rwabateye kandi rwakomeje kwagirira nayo mu myaka yashize. Mujya ku ruhande rwa twirwaneho bari kumwe na M23 bavuga yuko abo ngaba ari abanzi b'amahoro bo mu Minembwe bigize utugara two gukora na leta Kinshasa, ariko batazanira amahoro ubutaka bwa Minembwe kandi ntibashyigikire kurwanya genocide bakorerwa muri icyo cyerekezo. Kuba rero Abanyamurenge ubwo batumvikana bizongera gutuma n'impamvu nyamukuru ituma twirwaneho Rwanda itagira imbaraga, kuko nta bavuga ngo ubwoko bumwe buri kurwanwa nyamara bamwe muri ubwo bwoko bavuga ko nta buri kurwanywa n'abandi bari kuvugwa. Ibyo yite biza mu kibazo gikomeye bikazana ndetse no kutumvwa neza ku ruhando mpuzamahanga. Ano mpamvu mutazigira mudapfa kubona za raporo nyinshi zivuga ko ikorerwa Abanyamurenge zikozwe n'imiryango mpuzamahanga, nimba ari nimwe mwabonye ikaba bigaragaza neza cyane uburyo cyazo cy'Abanyamurenge kirimo nanone ibindi bibazo nabyo bwabyo. Ibyo reka tubyivuyeho aho tugiye kuri ibi ngibi navyo biri kuvugwa cyane muri iyi ntambara muri Sazoga Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ndagira ngo itegereze neza agace kaberemwo umuriro cyane n'utu duce dukurikira. Agace ka Mikenge mukitegereze neza hano kari ruguru gato y'agace ka Minembwe niho Mikenge iri, ariko hirya gato akaba agace ka Rusankuku cyangwa se Rwisankuku ruguru gato ya Pwezero niho abasekeri ba FARDC banyuze baturutse kuri Pwezero bazamuka ari kurasa imiriro aya muri kubona ibimenyetso by'imiriro n'urugamba rwahereye, ariko barakomeza kugeza bageze muri kara gace kerekeza kuri Mikenge hafi y'agace ka Biraro mbiri na Ngezi uhita winjiye indani mu cyerekezo cya Mikenge. Mu gihe nanone abandi banyuze bavuye Pwezero bahita berekeza muri Mutunda bajya kugaba itero kuri M23 riturutse muri Kalingi bashaka kwinjira mu gice cya Pwezero, kuko kuteki umunani byavugaga yuko uduce tugiye guhita dukurikiraho M23 tugiye kwigarurira ni Pwezero, Rwisankuku ndetse bakomeza bamanuka banyuze inyuma gato y'agace ka Musambia berekeze Baraka, uko duce batuvanemo binjira mu ntara ya Tanganyika. Ariko ubu inkuru zahindutse, ubwo duce twese twasubiye mu maboko ya FARDC mu gihe cy'amasaha make gusa. Iki ni igitero cy'agasuzuguro, ubundi kite igitero cyo guca agasuku cyangwa se cy'agasuzuguro kuri 23, kuko ni gake cyane igisike gishobora kuraswaho mu masaha atageze kuri 48 iminsi 2 idageze agace kari kafashwa kongera kwisubizwa n'uwo mwari mwakambuye. Ibyo bibagaragaza ko babasuzuguye, muri make bagaragaje ko nta kintu gishoboka mwakora, ari nacyo FARDC no kuvuga ahangaha igaragaza neza ko yakoze. Gusa mbere y'imirwano yo gufata Mikenge, FARDC yasohoye itangazo ivuga ko igiye kurengera usugire bwa leta ya Congo. Yabiteguje ko igiye gukora igitero gikomeye cyane kuri 23 ikisubiza ibyo bice. Gusa amakuru avuga yuko ukurikije uburemere bw'abasikari muri ako garere, niba nta yindi itangaje turutse muri Etat Major Kinshasa ihamagarira FARDC ko bahagarikiye ngaho bagiye kumeza intambara, Minembwe yose bashaka ko bagiye kwifata bakomeza bazamuka mu bice bya ruguru basunika urugamba. Gusa ingika byajya kuzana indi ntambara itoroshye.
hari ubutasi bwakozwe na M23 bwinjiye indani muri FARDC bumenywa n'abarwanyi ba M23 ko ari umupango uhari wo gupanura intambara. Mu bitangazamakuru byinshi cyangwa se kuri réseaux sociaux mushobora guhura n'amakuru avuga yuko M23 yamanuye ibikoresho bivana Kamanyola ngibizana muri Katogota. Wait, byashoka yuko position za gisirikari ziseginirwa mu zindi nta kibazo gihari cyangwa se nta mupango uhari? Uravuze ngo oya, bibaho yuko hari ikibazo gihari cyangwa se igitero runaka bari guteganya guhangana nacyo. Rero ku gice kigana Katogota hari amakuru yemeza yuko FARDC abari muri Ruvunji ndetse na Sange bubwo bagiye bagaragarazwaho ibitekerezo by'ubushake bwo kujya gutera agace ka Katogota bajya gufata Kamanyola, hakongerwaho n'abarundi baje ari benshi muri kiriya cyerekezo, ndetse na FDLR ari nacyo bamwe bavuga yuko bafite umugambi wo kuzatera mu gihugu cy'u Rwanda banyuze mu gice cyo muri kiriya cyerekezo nyiko hafi y'umupaka wa Kamanyola. Hanyuma ibyo ariko birazaho nanone n'abasikari guturuka mu kino cyerekezo cya Pwezelo cyangwa se Minembwe bashobora guhita bazamuka bakerekeza muri za nzira unyuze mu gice cya Remera, bazamuka ibyo abasikari babo gushya abasikari muri Katogota kwa FARDC kwa M23 ni nko gukumira icyitwa imbaraga za FARDC zazamuka zerekeza muri iyo nzigana muri Bukavu. Ubwo urazumva reka bishimangira cyane cyane uburyo M23 rangije kumenya amakuru kandi kuba yiteguye urwo rugamba. Tuvuye kuri ibyo ngibyo rero twigarukire kuri ibindi biri kuvugwa. Colonel Makelele, umuyobozi w'ishami rishinzwe FARDC ku ruhande rwa Fizi na Mukera, yirashe kwa kabiri mu mujyi wa Baraka aho yari yahamagawe n'abayobozi be nk'uko bivugwa n'umukozi ushinzwe umutekano wo muri FARDC. Colonel Makele yapfiriye aho ngaho. Amakuru yo kwirasa k'uyu musirikari bivuga yuko ngo hari ibyo yagombaga gutanga ibisobanuro ariko atari yiteguye. Uribuka ko minsi ishize bavuze ko muri Baraka hari amasasu yumvikanyeyo, urabyibutse nimba bana natwe hari amasasu yumvikanye muri Baraka kandi mu mwanya utari mutoya. Uyu mugabo Mukera wari uyoboye Mukera ni Colonel Makelele, ngashobora kuba yarazi neza ikiri kujya mbere ariko yatanga rapport muri regiment cyangwa se Legion Militaire ya FARDC tumamenye n'iki kijya mbere, bitewe nuko icyaha cy'ubugambanyi cyangwa se icyaha cyo kutita ku mutekano w'igihugu muri Congo gihanishwa igihano cy'urupfu ariko kiba mu gihano cy'igifungo cya burundu. Bivuga ko Makelele yabonye ko n'ubundi rwamuziye ati n'ubundi byose kigwe, ahita afata pistolet masotera yimina gahanga agwa aho ngaho indani muri Baraka. Ni inkuru ikomeje kuvugwa cyane kuri réseaux sociaux no mitangazamakuru byinshi byo muri Congo ko uyu mukolonel yahise apfira aho ngaho bitakiye kabiri. Iyo nyine twanayitindaho ibyo birumvikana. Ahubwo tujye muri Masisi ugana mu gace ka Rubaya naho akomeje kuvugwa icyitwa imirwano itorose. FARDC na M23 bagiye nkihangana ritorose byo kwisubiza Rubaya ni wazalendo na FARDC baje kujya kwifata. Gusa bateguje abahari yuko ngo baje no turning back, ngo nta gusubira inyuma, bigomba kurangira agace ka Rubaya kabaye tombe mu maboko yabo. Bati Rubaya va tombe that neutralism agomba mu maboko yacu. Nkuko bigarukaho rero nk'abantu barwanyi ba wazalendo ndetse n'amakuru y'itangaza, amakuru avuga ko agace ka Gasenyi imirwano imeze nabi. Amakuru akavuga ko kuva ku isa 7 z'ijoro tariki 10 z'ukwezi kwa 6 operasiyo ya FARDC n'abambari bayo bagavye ibitero ku birindiro za Ма Kanini biri ahitwa Kasenyi mu gice cy'Uburasirazuba munsi gato ya Kinigi ari umurwano wabereye. Ni position barasheho bakoresha imbunda za rutura zikoreshwa kurasa kure zitekwa ku mapine, banakoresha drone zabo barasa kuri position ya Ма Kanini barayesura. Amakuru akemeza yuko Ма Kanini akomeje kwirwanaho ariko batakarije ibikoresho byinshi muri iyo position. Ubundi amakuru cyangwa se icyitwa urugamba kujya umenya neza icyabaye. Iyo avuze kurasa muri position haba hari ibintu bitatu ugomba guhita utekereza byabaye. Utewe wanamenye mu makuru wenda ngo yakubwire ubwa nkuko hari muri FARDC kavuze ngo hafi y'abasekari benshi abandi barakomereka nubwo imibare yabitatangajwe. Nimba position ya gisirikari irashwe, position ibirimo ibikoresho bya gisirikari nka depot, nubwo yaba ari depot ntoya kwifashishwa cyane cyane wenda ku murongo imbere ku rugamba mu gihe bizabibaye ngombwa, ariko ubwo bubiko bw'amasasu n'ibikoresho biba bihari. Iba ari urugo cyangwa se uburaro bw'abasirikari. Ikindi kandi hakaba hariho n'ikoranabuhanga rya gisirikari.
iyo harashwe rero bayivuze neza ko akenshi kimwe cyangwa se byose muri ibyo ngibyo biraswaho bikangirika, ari ibikoresho ariko n'uhanga ndetse n'abasirikare. Kuba rero bikuvuga ko muri M23 muri position yabo muri Gasenyi harashwe hafi ya Kinigi, nuvuga ko iyo position bayikozemo ibyamfura mbi, ndetse ukagaragaza neza cyane ko M23 nahise ibona ko ati ibyo gukina igahaguruka nayo ngo yirwaneho kandi ikoresha imbaraga mu guhangana na FARDC ndetse na Wazalendo. Kugeza ubu urugamba ruracyakomeje, abaturage benshi bakomeje guhunga berekeza mu bice biri umutekano biyobowe na AFC 23 batinya ko imirwano yabageraho ikabatera ikibazo. Gusa ikibazo gihari, iyi mirwano iri kuba gukoreshwamo imbunda nini ndetse n'into cyane, gusa abagwa muri iyi mirwano ntabwo ari gutangazwa. Ikindi wamenya nuko iyi mirwano iri kuba mu gihe FARDC kugaragaza imbaraga kuri position zitandukanye cyose front line ku bice bitandukanye, axes zitandukanye. Biramutse baye ngombwa ko aka gace bakarenga mu FARDC na Wazalendo, bakarenga muri Gasenyi bagakomereza muri Kinigi, ubwo za bice bindi bimaze iminsi by'igaruro na M23 ni bahita babivanwamo ngaho. Nese ni have impage no mukino bari gukina, have impage ngusimbure na wirukanga. Bigiye kuba ikindi kibazo nanone cyatera benshi kwibaza byinshi. Mu gihe M23 imaze iminsi gusura abaturage mu bice bitandukanye babwira ngo mukomere, gukomera kwa kumaze igihe gitoya rero. Izo zakomeza kwikurikirana. Nyemera tuze kuri iyi raporo ya Human Rights Watch, ni raporo ikomeye cyane. Warakurikiranye ibibazo byo muri Congo, numenye ivyi raporo waba usa nkaho nta kintu wakurikiranye ngo umenye ibijya mbere ku butaka bwa Congo. Human Rights Watch ni urwego mpuzamahanga rushinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi, rwagaragaje icyo rwakurikiranye muri 23 ndetse n'icyo bashinja uyu mutwe wa Ма 23. Raporo ivuga iki? Ikinyamakuru cya Lefe icyo cyanditse ngo iki? Ni Radio France Internationale. Gushyira abantu mu gisirikare ku gahato, gukubita, kubura amazi mu mubiri no kwica abantu mu buryo bukomeye ni nk'incamake y'umujyo muri raporo yasohotse ku ya gatatu tariki 10 Kamena. Umuryango utegamiye kuri leta wemeza ko Kigali n'umutwe twaje intwaro bahamwe n'ibyango by'intambara mu nkambi za gisirikari za Rumangabo na Canzu nyuma y'ifatwa rya Goma muri Mutarama 2025. Iyi nyandiko kandi ntigaragaza Kinshasa nayo ivugwaho gushyigikira ariko imitwe yitwaje intwaro yakoreye ibikorwa bikomeye byohoterwa muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Raporo y'umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch HRW yasohotse kuri wa gatatu tariki 10 Kamena ishinja ingabo za F23 n'ingabo z'u Rwanda eza byinshi by'urugomo byashyizwe mu nkambi cyangwa se byakorewe mu nkambi za gisirikare ebyiri muri Kivu y'Amajyaruguru muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aino bavuga ko ibyo zaha byabereye nk'izina nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma ku ya 30 Mutarama 2025, ubwo amakamyo 11 yavaga kuri stade ya Unité ari kumwe cyangwa se apakiye abantu 700 berekezaga mu Majyaruguru Irucuru. Hatangiye igikorwa cyo gushaka abantu ku ngufu winjira mu gisirikare. Human Rights Watch yajyanye ibiganiro n'abagera kuri 200 bahoze ari imfungwa, ivuga ko bari mu zago bikomeye. Abasirikari b'ingabo za Congo FARDC, abapolisi, abakozi ba leta cyangwa se abasivile basanzwe bakusanyijwe mu duce dutandukanye mu bitaro cyangwa se mu nsengero, bose bajyanwa ku ngufu mu nkambi za Rumangabo na Canzu, aho umuryango utegamiye kuri leta uvuga ko abantu amagana bapfuye mu mwaka wa 2025. Imva rusange zatangajwe n'abatangabuhamya Rumangabo ndetse n'imvururu zo ku butaka zabonetse hakoreshejwe amashusho ya satellite. Izabaye zose byagaragaje neza ko habereye urupfu rukomeye rw'abasivile, abasirikari, abahoze muri polisi ba Congo bishwe na M23 bataza gufashwa na RDF. Human Rights Watch nk'uko kinyamakuru cya LF kibivuga ngo iraporo inanenga guverinoma ya Congo nanone kubera inkunga itera imitwe yitwaje intwaro ikora ibikorwa bikomeye byo guhohotera abaturage. Inyandiko zikwiyemo mu bindi inkunga mu batera inkunga abo FARDC inkunga ari mu mutwe FDLR, Democratic Force for the Liberation of Rwanda, n'imitwe imwe n'imwe ya Wazalendo ishinzwe urugomo, gufunga abantu ku buryo bunyuranije n'amategeko no kwambura abaturage bakwe mu zabo hirya no hino muri Goma n'ahandi bakabambura izabo, bikorwa n'iyo mitwe ishyikiwe na leta ya Kinshasa. Bwiko nyine ari ibikorwa bibitsana by'urugomo. Kubera iyo mpamvu Human Rights Watch yasabye Kinshasa guhagarika inkunga yose ibikoresho kuri iyo mitwe no gutangiza iperereza ryigenga rigamije kubangamira impande zose z'amakimbirane. Umuryango utegamiye kuri leta kandi nawo uvuga ko Kigali
kimwe na FC23 nabo rwose bakwiriye guhagarikwa cyangwa se gusabwa kureka ibyo bikorwa zabo bibi. Gusa ibi ngibi si ubwa mbere bibayeho bashinja u Rwanda, n'u Rwanda rwagiye ruhakana ibyo byaha byose kimwe na 23. Gusa bamwe bemera ko Human Rights Watch ngibi yakoranye n'ubutasi bwa Leta Zunze za Amerika nka CIA bakoresha amashusho ya satellite agaragaza ibijyanye byo byose byabaye. Rero niyo mashusho agaragaza neza ko haba ari ingabo z'abanyamahanga zo gutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yitwa Tshisekedi Tshilombo Arias Beto cyangwa se Faci yageze i Cairo mu Misiri. Ni perezida wa Congo wageze i Cairo mu Misiri aho ari mu ruzinduko rw'akazi mu gihe cy'iminsi 2 yose, aho agomba kuganira n'uruhande rw'igihugu cya Misiri cyangwa se Egypt. Yakiriwe na Abdel Fattah al-Sisi, perezida wa Repubulika y'Abarabu ya Misiri. Uruzinduko rugamije gukomeza umubano n'ufatanya hagati ya leta ya Congo ndetse n'igihugu cya Misiri. Hari ibintu bitatu tugomba gutekereza kuri uruzinduko rwa Tshisekedi Tshilombo. Misiri ifatwa kimwe mu bihugu byo muri Afrika bikomeye cyane mu kugira igisirikare kigezweho gifite ibikoresho byiza, kandi Misiri ni kimwe mu bihugu bya Afrika byifitiye inganda za gisirikare. Bamwe mu gusesengura runo rugendo rwa Tshisekedi Tshilombo mu Misiri bavuga ko ibyamujyanyeyo birimo n'ubufatanye bw'iki gihugu ndetse no kuba bateringa mu bitugu Repubulika ya Congo mu bya gisirikare kugira ngo Congo ikomeze kubona ibyangombwa byose mu rugamba bizayifasha guhangana no bita adui cyangwa se umwanzi wabo ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo batsinde urwo rugamba. Icya kabiri ni ukufasha leta ya Congo mu bijyanye na diplomasi ndetse no gushyigikira Congo bijyanye n'intambara barimo nyine kumvikanisha impamvu zayo nk'igihugu gifite ijambo rikomeye cyane muri Afrika, Misiri. Gusa biraza kuganirwamo ndetse n'imyemezo icyo twakwita amasezerano ufatanya hagati y'ubusombi biraza gusinywa. Byose n'undi wabimenyera hangaha ukomeza kwana natwe. Amakuru n'ibigezweho byose bonera hangaha ku miboro mugari wawe. Ushimwe cyane kuri inshuti nziza, komeza kugwa neza. Amahoro imigisha n'amahirwe bibe kuri mwebwe mwese. Mugubwe neza, amahoro, shalom.